Korante mwibidi chapter wadi 12. Nansha bibi nji amune bwa kuditemba bwalu nujinumba mbidika bwa ngenza nangu nenga kule mpinjeu bwa malu avomfumu mundeje munsokolwele njimumanye mwene Kristo kampani uva bobambule baya nende mujulu muamwa menemene ukadi bidi muji 12 chene mumanyene uvomuye ne mubidi wende anyi mvire mukuru mumuleje mulungeni malu akwaka mvire mukuru nkayende keudi mumanye eyo njimumanyene bavo bambule muntu au bayenende to ne mu paradiso njingamba chaka bidine bavo bomwambule bulelela anyi mvire mukuru mumuleje malu chena mumanye mvire mukuru nkayende keudi mumanye muamwa uvo mumva myako ijibukabayi mwakwambulula nasha kumvuije mu myakulu ili bantu bapanu bakula bwa muntu au nendi temba kadi chena mwakudi temba bwalu bwa nyumeme nendi tembe amubwa malu adi aleje butekete bunji nabo meme muse kudi temba chakudi leja bumuntu mutatakaneto bwalu nengambe amumalu malele adi chene muse kudi temba njimuse muntu angangetene mushinga bwabidiye mu mona ngenza nansha bwabidiye mu mvo ngakula kayiwupichisha mbandeje malu adibukabayi mwakumvuisha karibu wachimonyi mwakuditambisha mvire mukulu mumpeshe dikenga jinene mwanjeli wajabulu muntatishe bwachiditene mvomulombe mfumu misangu isatu bwangu mushira dikenga edi kunganda munaine Shudi nachi dikenga kea mudinanga dindi nkunanga naji walu bukole bwani budi leja patoke paudi mwena kutekete kemunji muse kuditemba nanga bwa buteketa bwani bwa bukole bwa Kristo buntulukile kepandi nsanka bwalu bwa Kristo mubuteketa bwani nashajiba mene dilibu bampenda bantachisha bankengesha bankwachisha bo na kupanji nebutekete kepanji nebukole mvamujileja bumuntu mutatakane kajinwenu nuvo bamba mbidike bwangenza nangu nenu kebavo mwakundumbulwile bwalu nanshememe muntu wapatupu chene mushagire guri bapostolu beno banu jinwambane mbakalanda musenga abu lutulu lumvo nala malu adikemene bishima bimvu mwenza munkachi mwenu kebivo mwakunu jadikila munji muposto chinji mwenzele bisumu bikwabu ya beneditaba mubenga kunwenzele nwenu nchinyi bubi bumvo munwenzele chiva munu lomba jambuluisha bumunji munu kengesha nanku numfile amuluse nkadipa kufika kwenu wako bwa musangu wanyu mwisa bujitu bwanyi kabwa kuikala pamakaya enu to chena nkebe byuma byenu njinu keba amunenu mene bwalu bana kabene ne bwakudisha baledito amubaledi kebe ne bwakudisha bana babo njinjinga kufile byonsu bingi na nedisanka bwalu bwenu nendi file ne meme mene bwakunwambuluisha karijinanga jenu nedi kepele pade jinu nanga janyi jende divulanga na anyi na kunenu itabane bujitu bwanyi kabuba pamakaya enu to kadiba mone bambane bumujene bujimu mutu jinge mushindu mukwawo kaje mvomunu jinge munyi mvomunu tumina bantu bwabanu nyenge bintu bya meme kuneme nabi anyi bushu mvomu sengerele titi bwaye kumonanga nenen mvomu tumenenda mwene ditaba unu dibamanyi nudi mwakujadikane tite munu nyenge bintu anyi yeye ne meme katuvo bakwata mudimu mushindu wa momu mwe anyi katuvo bipachile bwalu amubu mwe anyi bumwe nukadi nwele meji mpinje une polu udiuke bakujulumbulwile kumesu etu na shaka kesi tudi tujulumbulwile kumesu amvide mukulu badisange ne Kristo bana betu baswibwe
turi tunuambile byonso abi bwanwenu kushindama uye kumpala mujitaba njinchinene pangafika chakunusangana mushindu unji muswe chimunusangane nanku nenu kabidi kanu akunsangana mushindu unu dibaswe mumwenensangane amumvita ne lubabu chiji ne difuilakana jamyanzi bipendu ne bwakulazi ditambisha ne bwensa kechinji nchina pangafika bwakumonangana nene njinchinene mbile mukulu wanyi ne ampwekeshe milonku meswene balu ne ngase mwaji panjimone babuni bavobenze bibikale kaba ibajilengeje lelo nankunu lekele bwendenda malu abundu nebile bikobu binu vobenze